Hola, Nogam Iris Floresca. Invitayashayki paisanukuna, Nogam fiestata celebreka aniversariuta los portales del Huellabamba, Kai 25 de febrero, sábado 25 de febrero, ya paikita invitayashayki tushunapaj, kantanapaj, conversakunapaj, ya paikita paisanukuna Huellampita, Ashuaspita, Acobambapita, Chaupispita, Piscobamba, Parobamba, Quinoabamba, Yumpa, Vilcabamba, yapaikim invitado Kayanki. Más Azka artista kanga, Sechumi kanga, Anita Santibáñez, Estrin Karma, Jacqueline Puente, Elmer de la Cruz, Shamon Marcancipita, Pomabambapita, César Bolo, Pascualito Jaramillo, Shamun Saipis, Edgar Rojas, Kanga, Los Jampis del Amor, Sihuaslipita, Cercayapita, Paikunapis, Kaichukayanga, Yapaikita, Tuchutsiashunki, Yapan Paisanun Sikuna. Bueno, abrazayasme Yapaikita. Kai sábado 25, ama con Kayankisu, Noga Iris Florem, Shuyaya Shaiki. Abrazos.